işlerinizlerden şu bardız emeklerine kelgemiz şu Asya'ga. Daim o daim dileğinizlerdi, oylanan oyunlar. Şu işlerinizlerde canı iyilikler ulan başlap duruyorsunuz. Bergenizlerge çok rahmat. Allah'ın sözü olmalı. Bizni жақсы tilekleş bolup kelip bergenizlerge çok rahmat. Barыңыздарга денсаулык, işinizlerge ilgili köpülörüp bakar. Daima жақсылык тойлор жүрөлү. Бизден анча-мынча кемчилик кетсе кечирим сурайбыз, капалбай кетиңиздер. Жақсы отуруп кетиңиздер. Барыңыздарга рахмат. Bak şey söyle. Ne demek hem kulak ala savuşup kızımdan kız uzatı toyunda da şunu çok oturalı. Yok, bizde çok. Siz de çok. Siz de öyle demişler. Çok acaba? Geldim, iyice de işte yürü. Geldim mi? Yaşlı kızlardan bolsun. Kızdı tapkan ata-enesi dagы бактылуу болгула, өмүргө ырзы болсун. Жалаң эле жакшылыктарда теле теңиштөрүңөр менен, досторуңар менен чай ичип, атасы айткандай кызыңардын эми дагы кыз узаты тоюна да келели. Мектепте бүткөн тоюна, мектепте бүткөн тоюна, анан студент тоюна, анан кыз узаты тоюна келип, дайыма тойлордо жакшылыктарда кездешип, жүз көрүшүп жүрөлү экен. Kızınlar baktığınız bağlayınız olsun. Жақсылықтың үстінде жүрөлү. Кичинекей Азалия жакшы кыздардан болсун, акылдуу, мээримдүү, ата-энесине кайрымдуу, жакшы кыздардан чоңоюп, эмкиде 1-класска барган тоюна келели, буюрса. Ошентип жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Ата-энеси менен ошо кичинекей Азалия ажырабай, жакшы бактылуу өмүр сүрүшсүн. Кандайсыздар эжелер? Кандай өттү бүгүн? Сиздер кайсыл тараптан келип калдыңыздар? Айка тараптанбы же Урмат тараптанбы? Айка тараптан. Урмат аяшыбыз. Аяш кызыбыз. Тоюна келип, тоюна жакшы болгон. Жакшы кабыл тилектер айтылды. Ошонун баары кабыл болсун. Кызыбыз имандуу, өмүрдүү, бактылуу, саалайлуу кыздардан болсун. Кыргыздын чыгаан мыкты кыздарынан болсун. Биз сыймыктанган, ата-энеси сыймыктанган, кыргыз эли сыймыктанган кыздардан болуп келмесин. Саалыгы денсаулыктуу болсун, өмүрлүү болсун, бактылуу, саалайлуу болсун. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Кандайсыздар? Бул Урматтын досу болуп, бүгүн Туша тойго келип, Туша тойда биринчи орунду сизди алды деп сизди көрсөтүп атат. Кандай болуп, кандай мына өзүңүздүн дагы бир угуп коелу. Урмат, şu geçen toylar, kızlardan olan yok olsun. Kızlardan densoğuk, özümüz işlerinde iyilik, formalar. Onun maksatına jettiler. Bugün nasılken çırpıp birincisini istedim aldım. Geçtim öptüm zaten de.
Urmatlı görüşçüler, buna bugün biz Urmat dostum menen şu Ayka Ayaş'ın kızının Ayaş kızımız Azalia'nın tuşa toyunda güve bolatabız. Toy aybay жақсы öttü. Ötüp jatat. Urmatlı görüşçüler, şu Urmat dostum menen Ayka Ayaş'ın baktırı olsun. Oşo kыздın артынан uğulдар gelsin, da kızlar gelsin. Şu güve işip baktırı olgular. Urmat dostum, tuğan gününden emmelerge geldiğinizde çakırganım için çok rahmat. Kız balam bağlan desin desen, bağlan beri ömrümüne desin. Birinci tuğan günü buyursa toylarında oturayla çok. Azalya kızımыздың туған күнімен құттықтап келдік. Азалия сұлу қызымызға ең бірінші денсаулық қалаймыз. Ұзақ өмір, ата-енесінің бақытына әрдайым қырғыз елінің ең жақсы күндеріне жараған қыздардан болып, әрдайым ата-енесін бізді сақтандырып, ушундай жақсы тойларына бізді чакырып, күзгі болып жүрер еді. Рахмат. Ты маньяки, цукиши, как без пяти. Как все поют, то так и скрит. Я запомню, сделала скрит. Один я покинула свой круг. Я теперь за каждый круг слышу Бенджамина. Я кручусь, как круг, засияю в замеху. Я покинула свой круг, давит камы наверху. Долями, столько же мне больше не дать. Адамдар бағырсын, сырқасан оғын таппай қайғырыпмын, жатқызбай баланымда ойны деп қажатып ұлам қайғырыппын. Сандапасы баламай, өз баламай балақайым, сүйгіздің бақылыңден ананайым. Yansın çılığında yüzünüz kızsın emeğince iki gözün çağ.
Жакшы отпуск болду. Бардыгына рахмат. Элибиздин мотордун кубанычыбызды бөлүшүп кетишти. Кудай кааласа кызымдын дагы жакшы тойлоруна чогуу жолу калсын. Бардыгына жакшы каалайм. Бул жаман атылуу оорудан алыс бололу бардыгыбыз. Алла заман болсун, атыңыз заман болсун, заман болсун. Жалпы